twongeye kubaha ikaze nanone kuri AZ Kigali. Tugiye kugaruka ku makuru ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga muri iki gitondo ku itariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Na makuru agaruka ku ngingo nkuru zo muri sport, nyuma yuko rero amakipe y'amakrebe agiye mu kiruhuko kubera ko abakinnyi bari bagiye mu makipe y'ibihugu, nubwo hari bamwe bari basigaye bari mu myitozo y'amakipe ariko amakrebe yari yaruhutse. Nibyo rero tugiye kugarukaho. Amakipe ari kwitegura kuba yasubira mu mashampiyona i Burayi ku itariki 13 amakipe azongera kine, ndetse na Champions League mu cyumweru gitaha. Urumva ko rero abakinnyi bafite akazi ikatoroshye cyane ko kwitegura iyo mikino. Ariko mbere yuko tugeraho, reka duhere kuri bimwe ku bisigisigi byagiye biranga imikino y'amakipe y'ibihugu, duhereye ku mukino wahuzaga ekipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Nigeria. Umukino waje kurangira ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinzwe igitego kimwe ku busa, umukino waberaga muri Nigeria. Ariko tugiye kugaruka kuri scenario imwe yaranze umukino, kuri kesi yahuje uwitwa Claude kapiteni w'ikipe ya APR Football Club ndetse na Victor Osimhen ukina mu ikipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turkiya, akaba ari umukinnyi wa ekipe ya Nigeria nk'ikipe y'igihugu. Aho no mukinnyi rero Victor Osimhen yaje kuba avunika kuri takere mbi cyane witwa Claude yaramuteye, bikaza kurangira no mukinnyi Victor Osimhen asohotse no mu kibuga yavunitse. Abantu bari kumubona ku video kari kugaragara aho ngaho buryo yarameze, buryo bamukubise. Nyuma ya match irangiye byaragaragaye ko uwitwa Victor Osimhen yagiye gusagarira Claude amubaza impamvu yamuvunnye. Ntago byarangiriye aha ngaha rero, abafana b'ikipe ya Galatasaray bagiye gushakisha uko bashoboye kose kugira ngo babone hando y'umukinnyi Claude akoresha kuri Instagram cyangwa se izina rye, maze baramutuka, bamuha ibice bimwe bya mama we, bamubwiza ukuri, baramutuka koko, baramubwira ati mu buzima bwe ntazigere arota na rimwe kuba yakandagira mu gihugu cya Turkiya. Byatumye rero Claude aba umusitari mu Burayi kubera kuvuna Victor Osimhen. Ariko ubwo abakeba bo muri Fenerbahce nabo bakavuga ati ahubwo uwo nguwo Claude ari hehe ngo tumusinyishe azaza namutuvunire hano. Ibi ngibi rero biragaruka nanone bikagaruka ku witwa Asamoah Gyan, yabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Ghana, ni igihugu gituranye na Nigeria. N'abarivare b'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Muramwibuka mu 2010 ubwo yahushaga penalty, yagombaga kubakarifiya muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi, ubwo yateraga penalty akayihusha nyuma yuko Suarez yari amaze gukuramo baro n'amaboko, bikaza gutuma Ghana rero ibura amahirwe yo kwerekeza muri kimwe cya kane kirangiza cy'igikombe cy'isi. Yaje kuvuga ati njyewe ndemeza yuko uwitwa Victor Osimhen iriya mvune yivunikishije, kuko ntago mpamya yuko iri atakira ariyo yatumye ava mu kibuga. Ati kugira ngo mubyemere neza, ati muri no weekend muri muze kumubona muri Turkiya ari kwirukanka ndetse ari no gutsinda ibitego haba muri Champions League ndetse no muri shampiyona. Ati koko biriya iyo bagiye kuza bavuye i Burayi baza muri Afurika, nibyo abatoza babo barababwira ati mwebwe mugende, atari ku mukino ugitangira muhite mwivunikisha kugira ngo mugaruke. Ati mwibuke yuko hano hantu tubahemba amafaranga menshi, atari ko nimuvunika murumva muraba mudushyize mu bihombo. Bibutse yuko ikipe ya Nigeria ifite umukinnyi igomba gukina na South Africa, kandi South Africa kugeza ubu niyo itsinda, iramutse itsinze umukino umwe isigaranye South Africa yahita ibona amahirwe yo gukina igikombe cy'isi. Bitabaye ibyo ngibyo rero Nigeria igomba gutsinda imikino ibiri yose isigaranye, kandi bigasaba yuko South Africa nibura itsindwa umukino umwe. Bibutsa yuko mu mikino South Africa isigaranye hariyo n'umukino izakira ekipe y'igihugu iwabo muri South Africa. Tukivuga mu makuru arebanye n'u Rwanda, nuko ekipe ya APR FC ihagarariye shampiyona y'u Rwanda muri Sekafa, nuko yarangije iri ku mwanya wa mbere mu itsinda nyuma yo gutsinda ikipe yo kunganya n'ikipe ya KMC igitego kimwe kuri kimwe. Mu itsinda ryari ririmo amakipe nka KMC, Molandeg ndetse na Bumamuru na APR FC rero yaje kurangiza iri ku mwanya wa mbere n'amanota 7, KMC nayo n'amanota 7, Molandeg n'amanota 3, Bumamuru n'amanota 0. Twigarukiye i Burayi gatoya tuhereye mu ikipe ya Chelsea.
nuko mu ikipe ya Chelsea amakuru hari nuko ari abakinnyi bamwe na bamwe bagarutse bari baravunitse, akaba ari amakuru meza kuko bigiye kongera morale mu ikipe ya Chelsea ndetse no kuboostinga squad, aho nk'umukinnyi nka Badiashile yari amaze igihe kinini yaravunitse ariko akaba yongeye gutangira gukora imyitozo hamwe n'abakinnyi n'ikipe muri rusange akora kuri baro, aho nyuma yo kumara icyumweru kirenga ari gukora imyitozo ku giti cye. Tukivuga Badiashile kandi witwa Romeo Lavia nawe yagarutse yatangiye gukora imyitozo hamwe n'ikipe muri rusange akora kuri baro nyuma nawe y'igihe kirekire avunitse, akaba yaramaze icyumweru kirenga ari gukora imyitozo ku giti cye ndetse no gukora gym. Ubu ngubu rero akaba yongeye gukora kuri baro. Urumva rero ko ikipe ya Chelsea kurekipera abakinnyi babiri b'ingenzi ni boost ikomeye kuri squad ya Enzo Maresca. Tugiye gato mu ikipe yo mu Budage ni Bayern Leverkusen yabonye umutoza mukuru nyuma yuko yirukanye Erik ten Hag umuholande nyuma yo gutoza imikino ibiri yose akagaragaza umusaruro utari mwiza. Uyu mutoza rero wahoze atoza ikipe y'igihugu ya Denmark bamwita Kasper Højlund, rero niwe mutoza mushya w'ikipe ya Bayern Leverkusen. Akaba rero yaratoje ikipe y'igihugu ya Denmark kuva mu mwaka wa 2022-2024 aho yaje gutozamo imikino irenga 55, abasha gutsindamo 33, anganya 8, atsindwa imikino 14. Bigaragaza yuko rero mu batoza baba Denmark babashije gutoza ikipe y'igihugu ya Denmark uyu bakabasha kurenza imikino 50. Uyu nguyu ari we ufite impozandengo y'intsinzi iri ku rwego rwo hejuru, aho nibura afite 60% mu gihe abandi batoza bagiye baza munsi. Bigaragara yuko rero ekipe ya Bayern Leverkusen yaba ibonye umutoza mwiza nibitaba ibyanga. Muri Real Madrid uwitwa David Alaba nyuma rero y'imyaka irenga 5 kuko yageze muri Real Madrid muri sezo ya 2021-2022 kugeza ubu rero byanzuwe yuko uwitwa David Alaba iyi sezo nirangira agomba kuzasohoka muri Real Madrid. Iyi kipe akaba yarayikiniye imikino 116 muri rusange, aho yaje gutsindamo kwitsindira ibitego 5 aganatanga assist 7 nyuma yuko muri 2021 yari avuye mu ikipe ya Bayern Munich. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ikipe ya Manchester City ivuga yuko yagiranye hari ibyo yemeranyijweho na Premier League. Manchester City rero muri iryo tangazo yashyize hanze ku isaha y'isa 10 z'umugoroba ku itariki 8, ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere nejo hashize. Ikipe ya Manchester City yavugaga yuko yumvikanye na Premier League ibyo kurangizanya ibiganiro bijyanye n'ubwumvikane bwatangijwe n'ikipe ya Manchester City muri uyu mwaka bwerekeye amategeko ya Premier League ajyanye n'amasezerano y'imikoranire y'abafatanyabikorwa, ibyo bita Associated Party Transaction Rules. Kandi kubera iyo mpamvu impande zombi rero zikaba zumvikanye guhagarika ibyo biganiro byari byatangijwe n'ikipe ya Manchester City. Iyi mpuzandengo cyangwa se iri tangazo rishyira iherezo ku makimbirane yarari hagati y'impande zombi ajyanye n'amategeko ya Associated Party Transaction Rules. Nk'igice cy'aya masezerano rero Manchester City yemera ko amategeko ya APT cyangwa se Associated Party Transaction Rules ariho kandi agomba kubahirizwa. Havuzwe kandi ko nta kipe nimwe yo muri Premier League cyangwa ikipe nka Manchester City izongera kugira ibindi bisobanuro itanga kuri ibi birebana n'iki ikibazo cya Associated Party Transaction Rules. Ibyo bibazo rero byari biri hagati ya Manchester City na Premier League byari bijyanye n'amategeko nkuko nari mbikubwiye yitwa Associated Party Transaction Rules. Akaba rero aya mategeko rero bikaba bishatse kuvuga cyangwa se muri rusange bisobanuye amategeko agenga uburyo amakipe akorana amasezerano y'ubucuruzi cyangwa ubufatanye n'abantu cyangwa ibigo bifitanye isano na ba nyir'amakipe cyangwa abafatanyabikorwa bayo ba hafi. Kugira ngo ibi ubyumve nkuhaye nk'urugero, nuvuga ngo iyo ikipe igirana amasezerano yo kwamamaza n'ikigo gifitanye isano n'umukire nyiri kipe, reka wenda nk'urugero kuri Manchester City reka tuvuge nka Etihad nk'ikigo cy'indege cyangwa se banki cyangwa se societe yari yose ifitanye isano naho ba nyiri kipe bakomoka. Nuvuga ngo ayo masezerano agomba gusuzumwa neza kugira ngo hatabaho gutanga amafaranga menshi kurusha
iryo soko uko ryakabaye rigura. Tuvuge niba isoko ryo kwamamaza yenda rihagaze nka miliyoni 60, wenda nka Etihad kubera ko ifite ikigo cy'indege igahita zigatanga nka miliyoni 200 muri Manchester City, kandi iryo soko ryari rihagaze miliyoni 60. Urumva rero ko ibyo bintu nibyo ino Premier League yarwanyaga ijya gushyiraho ano mategeko ya Associated Party Transaction Laws. Ibyo rero bano bakire b'amakipe babikora kugira ngo ikipe yinjiza amafaranga arenza ayo yari yemerewe kuri iryo soko, kugira ngo bubahirize cyangwa se birinde ibyitwa financial fair play. Bajye berekana yuko binjije amafaranga menshi nyamara barayinjije mu buryo butemewe n'amategeko. Mu magambo make, Premier League yashakaga kugaragaza ko ikipe ya Manchester City ikorana amasezerano y'ubucuruzi atari ku giciro cy'isoko, ahubwo kubera ko ifitanye isano n'abafite ikipe. Ngo ikipe ya Manchester City yo yakoranaga amasezerano y'ubucuruzi, bigasa nkaho amafaranga avuye kuri konte y'umukire akagaruka ku yindi konte. Ni nkaho wavana amafaranga kuri konte ufite muri Beka ukayajyana muri I&M bank kandi konte zose ari izawe. Ibyo rero nibyo bibazo byari biri hagati ya Manchester City ndetse na Premier League, ariko Manchester City yemeye guca bugufi ivuga yuko ibyo bibazo bitazongera kubaho ukundi. Ngayo ngoko rero ibindi turagenda tubigarukaho muri iki cyumweru, uko amakipe agenda akomeza imyitozo, uko abakinnyi bagenda bagaruka bava mu makipe y'ibihugu bagaruka mu myitozo, tubabwira uburyo amakipe ari kugenda yitegura shampiyona igomba kugaruka kuwa gatandatu ku itariki ya 13, aho nk'amakipe nka Chelsea azatangira kina na Brentford ku itariki ya 13, ndetse na Champions League bagomba kwitegura mu cyumweru gitaha.